Kajing Penjari Hukum Returning Officer ke Shillong Lok Sabha Constituency USC Sadhu Ubaderu Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District ban khang persya ya kejingat patba ban lek kemen hak si nyobot hak sau tere ujil leo arjar persau kalau penlong iki babon ban mi shikmat ban penpau kajing persya halor kani ke benta halor kani nagalyang Hinyo Tribe Integrated Territorial Organization hituru kalau mi shikmat ban penpau kajing persya dak belai ban bu dak dorkas hak office traikam u Deputy Commissioner hak arpu pratre ujemmang arjar persau Haba kran cikilat patai kubor Presiden ubat don bok thaba ulong magajing penmi ya kani ke hukum kalong kumbal le persya ya ke artikel khat sau bat khat khandai jongkariti sensyar kari India banakal yang keseng kadawa badai ban pej banya bat ban weng no ikani ke hukum Wan bo ya kani ka dorkas alor kajing itu do bisi jong East Khasi Hills District alor bo impose ya ka laneu ai kata ko order bah kata tarik atletrik na kesan ada sau Hukum impose yaitu section 144 atas autori Jun ban numsha ban yayat pajba hagasmi nyowot lane ban yayat lane numsha ni kaman te na kalian ko jungi kum taki concern pressure group kiba mana ko por ki besedmi ban yakit yakaba asan jong jelai berapa te hadin banila thong nila pune nila wat bania nila lap ba ka jingam po jong bisi ya kane ko one force RBC ada po district talong ka bumla ban pediang ka balong sungtham la namar kay tungko bat ka artikel khatsa bat ka artikel khatkandai namar ba hak artikel khatkandai ni kala franchise ba ka British sar jong ka India ni ka ai ni ka lat banyata ba ninjo la jod bangen keren mon ba ngidon rupa hok ban jet kanu ka seng san berthai la kata ka political party teman ku lepu wan way mengkebot but ke ai lu kata ka freedom of speech ka freedom of expression ka jingrung jingmi te ni ha lor kani ngilai kani ke jitho ngilap ni sha yo uru ba kai ka bumle dai ban tumbek no bat ni kentu yo u dai ban weng no ya kan ka one for si RPC khamtam na to kasni but ni scam ko kajing impose ko one for si RPC company sai ba hangni state ni I kumba command power jing police ka telat na lada hapan pun impose ka da one for tengi pat ni so kya tak daw ni one chakmat bat so ni kan ni ba wat kayeng khashari ro na ka por ko om ba ya ka one for force RPC dei ban ban kam bakla ya ka kum ka atiat ban chu impose kul ma te hadin bani page lot kita ki police ke babiang teng tho ya kan kam dorkas mengi kentu UTC pada ban weng bai pat suka wairu kai ka ba na kalyang kaseng ismo perlang tapi page ha ka tuka moto the trend on participation of for stronger democracy kat kum ka tuka order bangi dan ingin dalam paipat ni iba ka moto ka kelap dan man syakata ka strange demokrasi kita ka bawa impose ka nika sispa sau RPC ka ju hi ko office ko ong mi syakmat ban vote ban yo sispa persen henry ka ju biang ko office ko ong wat numi le sumha haba menta bila ong mi ban tebot beli bin khang bat bangin ni kamen ni sha ini ka de ka hop jong ba man nong wei pu wei nong sok nong jong kari india udon hi ka hop ban kamen bat skawai rungim da som pala than nga kum tui ka jin riu nyu tra ba imat kani ka de ka jing tanju engi namar ni la long ki ba yo thia ngai ba kat ba impose ni de section ni yo ni hon ba namar ba impa ba ni kran ni he ni atang ban su comment hapo social media ni long pun kita ki tiger paper no lene kita ki social media tiger hendri ban ong ban mi shikmat kinor ni kan tui ba de thia no kane ka de ka jing tanju e ka jin riu la da pi ngap segiwi ki ani syatan ko satu kopor ndek no kane kade kopor bengi kendet bat ni le ban mi syakmat tengah kenturu ya kane office jong bisi ke dalam mat itu kumu head jong district administration ba so baha haba ong kam moto ban participate ka stronger democracy petra shwa ban impose kono ka an dan ni kata ko one for RPC pide ban kot ki reu ba stakeholder kanang banwat ya kata ka gravity ya kata ka weight and measure kanang ba kani kai ka ba vision rai kan long ka no penum kata yu pada te na kanang chung kadi kata hi tentu ya district administration ba so bahanai khang but ya ka chikaman la do hi pada ba dakle kan no nam la mandai ai namar kani kadi ka
India katoi ketika kari laju dan ni katakan demokratik kan. Karena kalian ka jubab ni bu saya dorkas tengin se intimate yo disi leng ba ka mien paling ba ni telephonic conversation tadi ya kita ingin saya yo dan dai kai ka bai dai ban le dai ban mi dengan ai ku blai ru ya ka seng san pertai ka ba la mi khmat bandawa ya la ka jong ka kumba kila ong sipat ba mi ban tebuat hari ni kenti ru kimi ya ban semua ya ka ta ka hok jong pada ngimut jadi bangi kendu ngimut ban khalis nanu bisi ba hatu kane kajing impose mon proposi RPC apo district ko jongi kadai ke ba iyo kata ka bathat na po ka isi ai na em tendai bang iyo ban kendu teling ba kane ka kurwa bor ga try lai ini and we would like to ask that did you get any instruction from the ECI related to the impose of 144 RPC in our district? If yes, then kindly reply in mail or in letter. Thank you. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya